Hello guys, jom kita tunjuk dekat dalam. Yang dah siap, renovation yang dah siap. Okay. Selama 3 bulan kita dekat sini, so kita akan review A sampai Z. Apa yang kita dah buat, store dekat sini, okay. So amazing, so good, and fantastic. Okay, let's jom. Okay, ni di bahagian admin area. Okay, admin area. So masuk, jom, let's jom. So ada cowboy satu. So cowboy untuk area gaming lah. Untuk area gaming, okay. Area gaming, rumput, okay. Sok atas, okay, dengan lampu lilap-lilap, okay. So let's jom kita pergi ke area cinema, okay. Ni admin area. So fantastic, okay, so good.